madoda niyazwa into izanga lihodo hayi mina madoda yazi ngithule ngiyacabanga nje ukuthi omfukeni lapha benoshilwane bakwazi kanjani ukuhlanganisa abantu abaningi kangaka ukuze balwe nobugebengu hayi madoda ngiyayibona leyo ukuba badibene bayavana kodwa into kuba mna ndinxibe ilokhwe ndibophe iqhiya entloko ngathi ndingumfazi futhi angeze kwenze lokho mina ngeke ngiqoke mina ngubo ngumsifazane hayi futhi abadlala lapha ngeke madoda mina ngibona nje ake sibanike ithu mhlawumbe leqinga lapho uzosebenza viva fuki moratuwa ke ditokelo difeng tseo re kopa o tseba viva manto moratuwa viva ditokelo tsa ho dula mona hostel ditokelo tsa ho lwantsha botsotsi bo ketseng mona hostel viva viva jwale he re ketso ka pina ya rona e matla ya mosabala hei ke mauma bukulu ke mauma bukulu ke mauma tsupa mau tu ya hei mau guru ke mauma guru ke mauma Weshilwana yeah awungitshele kahle kodwa uthi lento yenu yokugqoka amaloko kanjena izolunga Baskofia phela ninikile isofi le roko le futhi liyenza futhi nilise butsotsi lapha hostel mina ya hey nangu le muntu le akafuni yana kwa Kokiseni